Үйте күнінен үтік табыллақ ғылжыттар, үйе білі үйте маны бар жана. Эхигини Саха Республикатын күнінен ис сұрақтан ағырделибет. Добрый день, уважаемые гости и общественность Верхневилюйского района. Поздравляем вас с наступающим Днем Республики Саха-Якутия. Уважаемые гости, участники праздничного мероприятия, вас приветствуют жители Харбалахского наслега, малой родины основателя нашей республики Исидора Никифоровича Барахова. Турар кини иен ырага өтөрү кәрбитти тахсар күн сарылын адуулу сағатын народун жылғатын тыйнартын кыммыты өркөн айда дуула санала дасын толкуйда барахап. Турар кини иен республика киинигер сақалар оғын тупсарарга саргыла хавағын тарисерге дирим толкуйда өті сүмкен соутағаған арбыты чәлгер ырақа сирдирди сақа сарына барахап. Сүгіревет, балкырда жалханақ, бұтурда бұкурда, аймақтағы дағарды ақсылыва кемегер, хан тақтуыны бақсар, саха омығын қарығысар, үтіөкен қолы бұрғар. Сүгіревет, әдіркен барақап сүрбет өттәқ састырын. Ағая кереє бар баққа, өлірттің құттынан тұр баққа, өстік нұрудың тоғығар, бұлағы тұрыдыр бұдың, бұйғабыт үтіөтін. Мақтанабыт, төрәбіт төрі тылбыт, сұруға бичіге сайдарыгар. Билгелемі далпабыт, олыққа кейрерігер, төрәбіт е тылбыт, бұрағаба кәңерігер, білейін көрігін анабыққар. Үгізді төғының оғын кең тұттағат тывыт, бейге, дөйдің оғылыры. Керақ севет кәдір кәнчайлар, қолыр болыр олаққын, намақ болуд жылғаған. Сүгіревет, сүдігі евітер, ұдықтыбыт келбен ақын. Мақтанабыт, төрәбіт дөйдіғыт, чачырии сойдырыгар, барғары солларан айбыққар. Бүгін Саха Республикатын сударыстығынан төріттеспет, ең тұттар бір дөйділақпы. Саха норотын ұғылытшылақ ола, Саха сарына, бөдің сударыстығыннай онына білетическей деятел Исидор Никифорович Барахов мәңе тағығар мақтау бұтын білдерін тыңнақ себекке жөрбетін урар верюлях медіне. Выдающегося политического и государственного деятеля Якутии Исидора Никифоровича Барахова во знаменование Дня Республики Саха-Якутия живые цветы возлагают глава муниципального района Верхневилюйский Улус-район Владимир Семенович Паскачин, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников, руководитель департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Афанасий Семенович Владимиров, первый заместитель министра экономики Республики Саха-Якутия Владимир Михайлович Сивцев, первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия Егор Спиридонович Прокопьев, генеральный директор государственного казенного учреждения Служба государственного заказчика Республики Саха-Якутия Петр Иванович Кушкирин, заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия Прокопий Романович Николаев. Ежегодно руководители республики, народные депутаты Государственного собрания Илтумен и члены правительства Республики Саха-Якутия, руководители Улуса посещают музей в Харбалахском наслеге Верхневилюйского Улуса. На малой родине основателя государственности, на благодатной земле, где родился великий сын якутского народа Исидор Никифорович Барахов. Это благородная традиция, дань уважения и признательности политическим деятелям, стоявшим у истоков становления государственности народа Саха, заложившим основы государственной политики нашей республики, давшим мощный импульс к развитию всех сторон жизни родной республики. Республика күні
Bu üyerülük onna sırdık bırahınlık. Bugün bihigi Sakha Respublikatın künüger Sakha Respublikatın törüttespit. Eyelek oluğu Sakhalarga qalbıt. Bihigi keng tuttar bir doydulakbıt. Улучшулах государственной онна политической деятель Сахоноротун чулу уола Исидар Никифорович Барахап боларынан биһиги үеһе бүлүлер кең туттабыт. Кини үтү атыгар мактанабыт, сүгүриебит. Budalay buğalgan sarılar Süreli umuttur köy salgın Buygun ürelin çarana Var tenebet min doydum Var da min doydum Saham sire Bu ölge ününe halastar Uzağı silah dolanlar Bu geliz ütele kayalar Var tenebet min doydum Var da min doydum Saham sire Bu meçil güttüren sadarı Kiyemde kem vargalas siri doydum Bu kemden yetirli sadama Var da edebet min doydum Var da min doydum Saham sire Ölüsken ölüne bu dolbur Bu ayar üle bir edine Bu ıllir Üremüt gömühe Var tenebet min doydum Var da min doydum Saham sire Bu ıllir Üremüt gömühe Var tenebet min doydum Var da min doydum Saham sire Слово предоставляется главе муниципального района Верхневилюйский Улус-район Владимиру Семеновичу Паскачину. Чевастоллах, бүгінгі bizim кыттылақтара, қарбылатын елен оқтақтара, оғалар, үйәліттен кәлбет өжіттер, тоқ бар бұл, хунтартың бір делегация бар, онына көраттың кәлбет болған делегация бұл бейге қалай ашылы бір кән тұралар.
Барытын bu hassın bular bolostak haka ersigen күннән бәм апыттан ona ühävli jahatına attan idilik singir agardilip көңүлләр. Тәҗибә кошибек кыллакка бу күннәргә руына бу хака асыр төрләрен туган урак таксары турар кеме әтә бу тога тыл рат төрдә онан хөддәк даны кемнәре биттен ки ханан көрөр онна чолкай даны улды жономда өппеттен бу сиде барака болду Максим Амова болду Мулатан Уюнский болду Степан Аржуков Степан Махалаев курдук хака чолкай жоннора бар болоннар бу мачаңалы тиен келип жакап тояка беги эскүлүкө терилден онтон беги жиңнактык натчы курдук хананан мут ому курдук хананан бәбит билинен кайдан кеме барып биттен аттакка токта хымия болотак onun bu bilingi kemge Eviskvaskent'ten Türktemmet Eviskvaskent Tusp'a Sözlerin Eviskvaskent olan bu Mikhail Fağan'a toğun dakika bu haka bundan ödül sökür biteceğin Ecek Kanada onun bebet kültür otundağını bebet istoriya otunda öğreteceğin Üskor biteceğin bu bilingi kemge bilingi Yıldar Kambut Ayşe Nikolayev bu yılgı hılı Somalı hıldan bilir bit hamı hepten hanı bu tanılı bu onna jetere eneme gördüğüt müzika havanla onna bu manlık Brian Targa bir tümsen olan o bir umut bir hakalar bir duydular pıtyan hanarak pıtna hanabıt kühüren kırpıt ebilden ölüyor kanasta bulan kiren barajden ödüyor kaptyan Sonra bu manlık belli günlerge kayada Mustafa'nın da hılay bir manlı Mustafa bu hasınlıktan korakka ona mannemeye munyaktar bu vaktara Hayal bu günü bir çocuk üsküye bilecek bunu aldı. Önceki kanadı. O sene. Ondan barakap dönedir bu barakap küçük oto uğurlar ki bu oto uğurçular uzarsın cihazden bir kanada. Yine bar bulan saka asır trilen ne gражданский oturur kemiger onu toktatan amnistiya bildiren jonların haka bastaniyetlerin bıhan haka mumun buhanlar bıhav ki var. Onun biri yine çok takip. Ona kene bedin olun şu dağını birlikte takip. Bir gün başçangalı kadar himik padahlar oldu baraka olduğundan. Yine kene şu üsküyene tutan kayıtla atadılar. Belki güvene bulahu badadılar. Kakası trillerden harbadı. Onun çok kötü şimdi Jokanada günler Wuhan istiyor bu kamsahan bu kinden baraka bulur diye. Tabii Hakasır tuğuna turası uduncan turası utrajan hillerge motorası hancan asım bu bunca kakim baratlardan hep tanıdığım bilinganga ondan cinliyaktır jayı orahan bablaha belki ünal hancan botoyarın kamsa hancan ondan bu ana uçuğa ki baragap küçük tohtan kimi onun budun kimdana biligme jardık o ularsadık tro gram baranlar bile çakadar politika spart bu tohtu onu kuhan küska kimdana hangar bas Gramma bir manna bar bir duygulatlara çok onu yok takip bilek takip kine orulduğundan onunla tokine okentandan ülleblülere bu hakasır teriyene üçüncüne siyastir teriyehin hakasır tokpar doktorun narkomatın teriyehin imarda genç barakap telebitin barını ödüyüt bilebitti onunla onu hüdden yakin tutuyor kendiki dağını bilgi Bu bilingi küllerin dağlan aktakka, naslejni büdjeti, ulusni büdjeti diyen devlilerin aktakka. Bu bilingi okka, kine otay burası takas gidiyor, takasıttan taksan taharan, büdjetlerin tırın oğurları bitten, ki hüdden ediyor, bilingi okka hüdden tuhalak, evitten hanımın, onunla kinler bilev kendileri oruğuna, emeği rünüşne güven kemiger, nep kemiger bilev olanlar, oruğuna bilingi kemiger ki tuhanar canları bilir baldırı bitten, tokun yok. Ondan tohta promotion sayda hanıgar kemis kostoğunda deyin barak böyle de addak işte. Ondan şu da bu günden egine baratın erdilibin gidiyor vaktarpın onda delegasyonu bir zaman delegasyon gelecek bir maktanı Kanada. Kolay işte bu tamam anamına kadar buldular. Bu bugün eme kebitlerin bu tohannak misisi otobüske ülleştibit böyleke. Bir cembat bu program bahadut ya Kanada bahadut ya. Ona şimdi uyan addak onu bırakın kanal keldir dak. Ulan şu batır jisiya uyanır diyen. Ona bege mana hüdden diyen mekan tutup toyak barakap olar mandık
улахан маннык митингде биетан барайык жөнөн бак болар. Деген бу бегурдук митингдер та отыралар, уйнусуганалар, онда она мыңа отыралар болта. Асын гусурка байтер болар. Она асын гусурка бар, ток бар ки бара памятник болду, уйнуска кенер, уйнуска амуап кенер болтерме митингдер болду деп. Онда бар, жөнө хыжактар же. Аны бүгүн ана менен бардылар, не кытта. Бегитте. Onun çeşitli barıtın adilibin yollar horgulak, iddia, тренах, булхенья. Есть нации организованные, есть нации неорганизованные, есть нации высокоорганизованные, есть нации дезорганизованные. И его на нации высокоорганизованные вот так вот. Идdia тренах, идdia кахтах, идdia ханалах, аспидди хавата, нучылы, хагалы, кытайды, английскайды, хагар булактак деген. Бар. Одай аны билдилер, күстәк кахтах, одай интеллектуалды хамнах, он блок бүттен дәни тәгайбин. Онықтан бұл үйә білдеріме онына биял кыттық бұл. Қайын оның хақа ұмық ататына бия кыттық астақ. Онына шөй неге өңі жер бұлықтақ бүттен биян бағанан өтемін. Жоллақ бұл, ғақ бұл. Әғірделерге тыл барар, қарбалақ нәхелеген бағалығар Илья Ибрагимович Кузьминға. Vastavullah ücretler nehirlerim jono oğuta herkete bugün Vladimir biz kakıttan dolamın etimete bu işi de bırakıp törevit nehirlere törevit olamın astınamın deka. Evet. Toy deka bu küçük ulakan kişi taksiye bite bulu ödül bötükleri oldu. Represiyatı veşfeta oldu. Bana bir küçük min kuru etemine bu tok pasa kahre baya barata biya ba tok para barata ba to kubi ne ko on bu poletla bu tüeto bu eder canna ona min etimete bagahana bun kolura bu karbalak üççata nehliye hayda durar ona tügeni tuhanamın Vladimir biske jalta halalta tigar maktabın tedimete behe eder üççat sertifikatın binerliyekten 3 yıl eder yolla. Onun karbalak kendi durar. Men onun baraketigar yolu sorgunu bakalım. Baylar. Слово предоставляется министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Дмитрию Дмитриевичу Садовникову. Ваставуллах Владимир Семенович, Илья Ибрагимович, Карбалах нахилеген олықтақтыра, митинг кыттылақтыра. Мен бұл Саха Республикатын правительствотын, делегациятын атыттан итеті кестіңдек сүрдәғын долгуян тұран бұл Саха чулу олын Исидар Никифорович Барахов төрәбіт дөйді туаркалан тұран бігі Сахабыт сирен, Сахабыт Республикатын күннен итеті кестіңдек ағаддияр тұрыр бұттан. Мен әтеметі бұл Исидар Барахов, Максим Амосов, Платон Оюнскай. Бұл Саха сүрдақ, өйдақ, бәйтін біреметігер бар бұл бұд жонлар. Бігі Сахабыт Республикадан хамай ұрқан кәмігер жол бұтуға бар бұл бұд жонлар де саныбын. Кенілер бар боланлар бігі бүгелер бет, бәбелерін туара тары арақсы бұд төгенлері қол бұған барық бір тұлы боланлар республика бұтын Саха автономной социалистической республика бар бұл бұд күні үйнәрі тұрар. Ити сүрбекке ғыллақ кәнтен 7 сыл болан баран 12 ғыллаққа Михаил Ефимович Николаев Верховный Совет нөңе конституциянылынан бігі Саха республикада болан тұспа бәйбет білігіңе көңірлі чәчері сайда тұры бұд. Төхет өйдері қаны рас кәміне расталар бігі бұл бірге боламыд
Indiki erellerdik baran ihebit saydan ihebit. Bilgin bu eta turan min bu Ege bir doydulaqıt Arsen Sergeyevич Nikolaev'tin bir gölülü bitten gen tuttu bunu mi? Arsen Sergeyevич'tin begi bu korat Yakutskoy korat salaltatıgar bir gölü yapıt. Bu ülüler kemmetigar begi öse bir gen tuttar tükenmetinden bolar bu Ege bir doydulaqıt Sidar Nikifovich Barakhov pametnigin bu Vladimir Semyonovich Kıttılaq Aryan turar bud. Bu korat kinigar, kira fulasıtıgar. Bilgin epitlerin koduk harsın emi sivekkijörbötün onna uğruq bud. Geni atın össe sanır budun kühür diyoq bud. İtin eten turan bihigi minetem ete bu bilgin elbek aras tügenler bağlar. Onutun töhö dağını aras kemler aspıtların kanlık bağarar salaybıt salalta bağırın. Tuğu dağını Kuğanı epekke kuruk üçügeyi eten indeki bitigar sanavutun kühürden saydan iyak bitin nada. Bigi küs kıcık eti etilli bit indeki etilli bit tıllarga kıttıhan turan ıçatlar bu düyerektak bul oqtarın nada. Kırcağız jonlar bu etenge olur oqtarın nada. Orta kolyoyna çoydu gülli silcan nada. Bigi ol tuğgar üleli yak bit. Ol tuğgar bigi sıl bit soruk bit. Беги Ильдар Хаммат, правительство председателя, он сыллары турорар, он нахиление бегиттен он ирдир. Он оттаманы митинга кыттан туран мен хека титуллары тердепин багаравыт, беги сылбытын тердепин багаравыт. Он оттан этен турамын багарым эте хека туз байгатыр здоровьяны, жолу соргуну. Чечери сайда турдун, юhe бүлүс улуга сака серен республиката Онна Россия дойдут. Мактал был. Слово предоставляется руководителю Департамента по вопросам местного самоуправления, администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Афанасию Семеновичу Владимирову. Убастываллах, Владимир Семенович, убастываллах. Қарбалақ нехлейін олақтақтары, бүлі-бүліғын олақтақтары. Әгідіне бұл Илдархан, онда правительство администрацияның атыттан бүгін бұл бігеге бігі сақа херен тоғын сәтті ғылын білетер күмітігер итеті кестіндік ағаддалейбін көңілі. Қаз берде нәхілек бәті тұспа историялақ, қаз бердей нәхілекке кен тұттыр жонларды ақтар. Онан бүгін бұл манна қарбалақ нәхілегер әйге бәғет кен тұтта бүттен ақсыны арайдығыд. Онна үшөй бәтік оғылар, орта көліні күржағастар, бары бұл бәйге сақа херен бәбіт төрәбіт алас бұтын, бәбіт жонлар бұтын қайдақ үтікті, қайдақ ханы хиллер бұтын әттігід. Ол күрдік республика өттінен 404-5 олақтау жағаны халалтата кендер үләхеттері үләлі хиллалар. Бүгін қаз берді республика нәхілегер. Қаз берді маны мұннығар. Сақа жона бұл бігеге история бұтын санан, бігеге қайдақ сайдан кәлбеппетін үйретін, өйден, иннекі қарды бұтын қайда қоңырар бұтын дүллігі олар. Ол күрдік бүгін манна қарбалаққа тесірі қайдақ сайдарын. Қайда бігеге тоқы терегерен иннекедекке қамсана бұты. Нәхілек бағылықтары, специалистер бәлірін ханаларын әтен тұрдылар. Оны мен бағары еметі, бігеге бары аңардыз жағалтта болбаққа, аңардыз бағылыққа әрәммәкке, қаз берді үләхет, бәбі төйбітін чөчуен, ханабытын мұнямыт, бойынеке сылларға қамсанан бар еқайын. Бұл аспытыдарға нәхілек бағылықтарын ақсы сиястара ағын тұрар. Онна Арсен Сергеевич әтен тұрар. Бігеге бары самоғалағымыд, дойдыбыт тұғығар, дойдыбыт жонын сәргетін тұғығар, бірге өлілі еқпітін нады.
Onun bu günge inneden turamın. Etiyapın barabın. Bege saka here çeçeri turdun. Saka jona hergete sakaları sakat ettinler. Rusiyaga biller köster jonlar boldunlar. Ol tohugar bari saka herin uruydu okayın. Saka hereger uruy! 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 Ulus üyerenetçilerin onunla ıçatların attırıptan Әгірделер Исидор Никифорович барахапатынан үйе білутағы бастықы нөмірдағы ортос колатын онус бұқылағын үйренәчіті Денис Иванов. Добрый день! 27 апреля – особая дата в истории Якутии. День образования Республики Саха-Якутия. 27 апреля 1922 года большевиками была создана Якутская автономная Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР. По сложившейся традиции, в этот день учащиеся нашей школы отдаем дань уважения Сидору Никифоровичу Барахову, выдающемуся государственному, общественно-политическому деятелю нашего народа. Вместе с Максимом Амосовым и Платоном Аюнским он стоял у истоков создания Якутской СССР. День Республики Саха-Якутия от имени обучающих нашей школы детей Улуса мы говорим: государственность – это ответственность. Ответственность за свою судьбу, за свои поступки, за все, что мы делаем сегодня и будем делать завтра, живя в нашей Якутии. Торжественно обещаем нести ответственность за достояние республики, отдавая данное уважение всем, кто стоял у истоков государственности республики, посвятил жизнь борьбе за светлое будущее, за свободу и равные возможности якутского народа. Парагатын Саха Республиканың күнінен итидегістінік ағырделейбіт. Сайда тупса дұрыстаған сірі. Күнді үйелжеттар. Көрісің Саха Республикатын культуратын үтелі құлхетін Анна Иванова онна қарбылақ ортос колатын үйренәтчілерін толыруларғар барақап тұхынан ұрыян.
общественности, предприятий, организаций и жителей Верхневилюйского улуса возложить цветы к памятнику выдающегося политического и государственного деятеля Якутии Исидора Никифоровича Барахова во знаменование Дня Республики Саха-Якутия.